Život jeste najveća svetinja, ali ne svakakav. Samo onaj koji se ne provodi savijajući se pod težinom brodskih lanaca. Samo život u slobodi. Zato danas odajemo počast ruskim i srpskim junacima koji su branili Beograd. Zato što su svojim životima napravili među i bedem između roba i slobodnog čoveka. Ovaj spomenik i nije drugo do kamen međaš kojim danas iskazujemo poštovanje za nesebičnu žrtvu i zahvalnost za naš život u slobodi, naše divljenje i ponos. Imamo veliku zahvalnost i Ruskom fondu Andrej Prvozvani i Međunarodnom društvenom fondu Centar nacionalne slave, koji su Beograđanima darivali ovaj jedinstveni spomenik koji je vezan za simbole zajedničke odbrane ruskih i srpskih vojnika, za parče srpske zemlje i pogled na reke koje ga okružuju.